Tajni sustav samočišćenja vašeg tijela, autofagija. Ljudsko tijelo posjeduje iznimno sofisticirane mehanizme za održavanje zdravlja, ravnoteže i dugovječnosti. Jedan od najvažnijih, ali i dugo zanemarivanih procesa, naziva se autofagija. Iako zvuči složeno i znanstveno, autofagija je zapravo prirodni proces unutarnjeg čišćenja koji se odvija u svakoj našoj stanici. Bez nje, stanice bi se zatrpale oštećenim proteinima, nefunkcionalnim dijelovima i toksičnim otpadom, što bi s vremenom dovelo do bolesti, ubrzanog starenja i gubitka funkcije tkiva. Postom, dugovječnošću, metaboličkim zdravljem, neurološkim bolestima, karcinomom i imunitetom. Ovaj tekst detaljno objašnjava što je autofagija, kako funkcionira, zašto je ključna za zdravlje, kako se aktivira te koje su njezine prednosti i potencijalni rizici. Što je autofagija? Riječ autofagija dolazi od grčkih riječi auto, što znači sam, i fagein, što znači jesti, pa doslovno znači samo jedenje. Međutim, ovo nije destruktivan proces, već proces recikliranja. Autofagija je mehanizam pomoću kojeg stanica prepoznaje oštećene ili nepotrebne dijelove, razgrađuje ih u posebnim strukturama, lizosomima, i ponovno koristi njihove sastavne dijelove za energiju i obnovu. Drugim riječima, autofagija je unutarnja služba za čišćenje i reciklažu svake stanice. Kako autofagija funkcionira u stanici? Proces autofagije odvija se u nekoliko ključnih koraka. Prvo dolazi do prepoznavanja otpada. Stanica identificira oštećene proteine, stare mitohondrije, virusne čestice ili druge nefunkcionalne strukture. Zatim slijedi formiranje autofagosoma. Oko otpada se formira membranska struktura, autofagosom, poput vrećice za smeće. Nakon toga dolazi do spajanja s lizosomom. Autofagosom se spaja s lizosomom koji sadrži probavne enzime. Na kraju, otpad se razgrađuje i reciklira. Otpad se razgrađuje na aminokiseline, masne kiseline i druge osnovne molekule koje se ponovno koriste za energiju ili izgradnju novih staničnih komponenti. Zašto je autofagija toliko važna? Autofagija nije bonus funkcija, ona je esencijalna za život. Njezina važnost uključuje nekoliko stvari. Prvo, prevenciju bolesti. Nakupljanje oštećenih proteina povezano je s bolestima poput Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti i Huntingtonove bolesti. Autofagija uklanja upravo takve toksične nakupine. Drugo, zdravlje mitohondrija. Mitohondriji su elektrane stanice. Autofagija, točnije mitofagija, uklanja nefunkcionalne mitohondrije i sprječava oksidativni stres. Kada govorimo o daljnjim prednostima autofagije, prvo treba spomenuti imunitet. Autofagija pomaže imunološkom sustavu tako što uklanja bakterije i viruse unutar stanica, ali i regulira upalne procese. Osim toga, autofagija ima važnu ulogu u zaštiti od raka. Može spriječiti nastanak raka uklanjanjem oštećenih stanica. No, zanimljivo, u nekim fazama raka može pomoći tumorskim stanicama da prežive, što zapravo pokazuje njezinu kompleksnost. Također, autofagija usporava starenje. S godinama autofagija slabi, ali aktivna autofagija povezuje se s duljim životnim vijekom, boljom regeneracijom tkiva i sporijim staničnim starenjem. Sad, možda se pitate kada se autofagija zapravo aktivira. Najviše je aktivna kada tijelo osjeti manjak energije ili hranjivih tvari. Najvažniji okidači su sljedeći. Prvo, post. To je najpoznatiji i najsnažniji aktivator autofagije. Autofagija se počinje pojačavati nakon otprilike 12 do 16 sati bez hrane, a značajno se povećava nakon 24 do 48 sati posta. Drugi okidač je kalorijsko ograničenje. Dugoročno, umjereno smanjenje kalorija potiče autofagiju bez potpunog posta. Treći faktor je tjelesna aktivnost, posebno intenzivan trening, trening snage i HIIT. Vježbanje aktivira autofagiju u mišićima jetri i mozgu. I na kraju, nizak inzulin. Autofagija je inhibirana visokim inzulinom, pa prehrana s manje šećera i rafiniranih ugljikohidrata pomaže njezino aktiviranje. Kad govorimo o autofagiji i prehrani, važno je znati da određeni prehrambeni obrasci i nutrijenti mogu utjecati na autofagiju. Hrana koja je ne aktivira direktno, ali je podržava uključuje povrće bogato polifenolima, poput brokule i kelja, zatim zeleni čaj, kurkumu, resveratrol iz grožđa i omega-3 masne kiseline. S druge strane, što koči autofagiju? To su stalno grickanje, visok unos šećera, prejedanje i konstantno visoki inzulin. Dakle, za podršku autofagiji ključno je obratiti pažnju na prehrambene navike. Autofagija i mozak. Mozak je posebno osjetljiv na nakupljanje staničnog otpada.
Autofagija čisti oštećene neurone, uklanja proteinske naslage i podržava neuroplastičnost. Zato se istražuje kao potencijalna strategija u prevenciji i usporavanju neurodegenerativnih bolesti. Autofagija i mišići. Iako se često misli da post jede mišiće, istina je zapravo složenija. Autofagija uklanja oštećene proteinske strukture i omogućuje kvalitetniju regeneraciju mišića. Kratkotrajni post ne uništava mišiće, naravno, ako postoji adekvatan unos proteina. Rizici i mitovi o autofagiji. Lajkuj, šeruj i pretplati se na kanal. Mit broj 1. Što više posta, to bolje. To je zapravo netočno. Predug ili čest post može dovesti do hormonalnog disbalansa, gubitka mišićne mase i nutritivnih deficita. Mit broj 2. Autofagija liječi sve. Autofagija je potporni mehanizam, ne čudotvorni lijek. Kada treba biti oprezan, pothranjene osobe, trudnice, osobe s poremećajima prehrane i kronično bolesni bez liječničkog nadzora. Autofagija i znanost. Znanstveni značaj autofagije potvrđen je 2016. godine, kada je dodijeljena Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu za otkriće mehanizama autofagije. Time je ovaj proces službeno priznat kao jedan od temeljnih stupova stanične biologije. Zaključak. Autofagija je prirodni, ugrađeni sustav samočišćenja i obnove, koji omogućuje stanicama da ostanu zdrave, funkcionalne i otporne. Ona nije trend, dijeta ni alternativna terapija, ona je biološka nužnost. Kroz pametno korištenje posta, umjerenu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost i stabilan metabolički status, moguće je podržati autofagiju i time smanjiti rizik od bolesti, očuvati zdravlje mozga, usporiti starenje i povećati otpornost organizma. Autofagija nas podsjeća da ponekad manje hrane, više odmora i povremena stanka mogu biti jedan od najmoćnijih alata za dugoročno zdravlje. Hvala na pažnji, lajkuj, šeruj i pretplati se na kanal.